Gidip cumaga çoğulmaysınlar mı? Oşta gün öyle ısığı. Gündün öptü kölöge izlep жүрөт. Мына ош деп қалдым, ошта ырым-жырымға ишенгендер дағы ділі бар екен. Мына бойында болбағандар Масалиева 48 дей, ошыл адреске барса бойында болып қалады екен. Ол Қадыр ақан адресі ғой, Жігіттер, сүйінші! Құлу аштым. Баракасын берсін. Берсіне. Бірақ бір проблема олды аты. Клиент жоқ, не қылсам болады? Сен атын мырзалым деп тұрып, менюға самсы қош қойсаң, жаштардың барын жинап аласың. Духың жетсе залды жырт. Мына жырттым. Ұшу алдарды қолдап қоя алжа. Қалива көшесі бар ғой? Ошол көшені ыйман деп өзгөртөлүчү. Неге? Түнгі саат 3-те апамчал өйнүгө отурайын баласы каякта жүрөсүң дегенде, ыйман жолунда жүрөм дегенде мындай элди бүлдүрүп мындай элди купулдан чыгабызбы дегенди келет, а? Тоқтат же. Bu final. Final enengin oyunu емес. Кадырдын оюну. Ошо Кадыр энең ойын емес жігіттер. Мына. Бір алдан. Мына финал жігіттер. Финал. Қалсартуан өзізге мындай сөйтіріп алыш керек. Бізге байланып қалыш керек. Байлап алышымыз керек. Келдер, хоу. Бұтнан қана, бұтнан. Құйрығын бұра, хоу. Мына Мурат Жалиев акамы қарағылачы. Суп-сулу олып, сулулуктун символу олып, бетине бит тайгалат, бети аппак болуп Гүлназыр эжем келип калыптыр. Салам алейкум Гүлназыр көзі. Бул Гүлназыр эжем жетери жок, Жаман чуркайт. Елестет, Гүлназыр Африкаға барып келді ғой? Barına çeksiz. Barına çeksiz. Елестет, Гүлназыр Африкаға барып келді ғой? Bir Afrikanız біреуге тиіп қалды да. Жүретілі да. Жүретілі да. Жакшы, кудалар бизге мындай, алар кой бергенин ордуна 4 маймыл берет экен эле. Ошондо 2 рамкамен 5 болуп калабы эле. Бүгін мына финал ғой? Финалда башқача нәрсе қылғым келді атта. Не кылгың келди ат? Икрамдын жүннен парат еткім келіп атат. Мен Элдияр акам менен ойношкум келип атат. Ойнабам менен? Неге? Ойношорун. Жигиттер, мына менчи Умар кыргыз менен атасы апасы болуп ойногум келди. Ким апасы? Умар да. Сакалы бар апаны не кыласың? Андан көрүнө Муратка менен Бекимбечек ойнобойсуңбу? Бекимбечек? Ооба. О, Муратка менен Бекимбечек ойнобо. Ол бир бекисе 7 жылга жоголуп кетет, таппай каласыңар. Gülnaz, духың жетсе маға тей. Башқаға тей, мен сені авайым. Энесин көрүп кызын ал деген макал бар го тукандары. Азыркы заманда энесин кызы ким экенин билбейсиң. Өткөндө билбей. Девушкам энесин алып алдым. Эн көп болуп кетти, сен коя туруп. Алып алдым. Девушкам да улмай экен, атама тийип алып инеми көрсөтүп атат.
Canım özüm cevasin. Çoğunuz qandayken? Мына бүгүнкү оюнга Африкадан Гүлназжем келип калыптыр. Гүлназжеме биз мындай бир сюрприз даярдаганбыз, Ne sürpriz? Гүлназжем столуңуздун астын карасаңыз, сизге сонун өзүңүз окшош букет бар, гүл даярдаганбыз. Карасаңыз да. Жокму экен? Койбой коюптур да. Koyboy koyuştu, ne kılaylı emi? Койбой коюштур да. жигиттер, мен финалдын жеңүүнүн секретин билем. Qanday sekret? Мындай секрет деп кой, жигиттер. Жигиттер, финалды утуш үчүн мындай макалла капмай ойнош керек. Эң туура айттың да. Икрам бар жерде кыл жатпайт дейт. Ay malades. Tükürbeğini ver ha bro. Tükürbeğini ver. İkramın 40 çaçı ulu değil. Койгула жигиттер, бир нерсе болсо икрам дейсиңер, бирөөң маймунга окшош дейсиңер. Икрамга маймунга окшош эмес. Lan. Адамга окшош. Nomer vereyim mi? Жигиттер, мына калсар тобу менен эле ойной бербей, эл менен дагы Ben ойнобойлубу? daha oynaylı. O buruştaki akamın testosteronu güçlü okşaydı ha. Неге? Turu al görü odat ko. Тестостерон деп калдың да, сулуу кызды карачы. Кара сонун болуп жасанып гитарасы сонун кылын черткин келет. Гитарасы фигурасы гитара демекчи. Мени юкаги беканы келип клубка барбайсың бе? Кара чоңуз клубтагыдай кетти. Жигиттер, мына кино көбөйдү. Kino koydu. Мисалы сага кандай кино жагат? Mağa antikino jagat. Endi antikinoga barıp devuşkan menen bunday kayıp ko. Кызык го мына? Мына өкүл атаң жагабы же мына өз атаңбы? Sanatam jagat sanatаны minip alıp devuşkan menen antikinoga barıp kayıp ko. Койсоң мына өз апаңбы же чоң апаңбы? Şilyapam jagat şilyapam giyip alıp sanataga minip alıp antikino menen devuşkan короче ушундай ko. Антикино жабып açtı. Мер жабып койгондон көрө кыргыз үй үйлели. Kirdeyi kaldı. Buldum bu toyum çekip koçulayım. Ay takşı. Жигиттер, мына бөлүнгөндө икрам жейт деген сөз бар. Икрам жеп кетелек да биз баштадык. Көрөбүз достор, бир жылан бегемот жутуп алыптыр. Экс-мэр. Азыркы мэр Жанар Акаевга чалып сүйлөшүп аткан маеге. Alo Canar. Оу жеңшека. Mına kabinetteki şkafты açsаң өтүп менен шиляпа тура жаллабатка круговойго салып ийчи. Оту жеңшека. Аны сен совсем эле кийбей атасың ғой эй. Ай рахмат, бир музыка коюп койсоң. Элдияр Кадыркулов агабыз ичип алып үйүнө мас болуп бараттыр. Oyundun ayağında ayta geçin nerse. Biz lider komandası oynap жүргөнүбүзгө негизи 7 жылдын 100 болуптур. Кадырга рахмат чоң. Şu жактан көрүндүк, şu жактан кичине болсо да көрүмөн таптык. İşte толкундап атам. Биз лидер командасынын бул акыркы финалы. Сиздер менен коштошуп атабыз. Biz tarıkta вообще ырдаган эмеспиz лидер командасы бүгүн биз коштошууларын ырдап койсок. Жүрөктө сиздерге сүйүүбүз калат. Бизге элмендеп болгон абдан жагат. Лидер буйруса бийиктикке карап, биздин артыбызда тарыхыбыз калат. Көңүлдүү жигиттерге ыраазыбыз. 7 жыл бирге болуп барыбыз. Сүйүктүү команда болуп калабыз.
biz bizi kollagan sizlerge razımız jigitler ösö ber biýikde 7 yıl birge bol aylandık jigitke bolduk biz çempion bolduk biz lider uwadyk gelip kaldı hoş bol köngüllü jigitler. Lider komandасы 2023 жылдын чемпиондору